यावर्षी डेंगी केसेस लास्ट इयरा परस वाढल्या. जून महिन्यान वाडल्यो त्यो केसी या वर्सा मेनली नॉर्थाक चड वाडल्यो. आउट ऑफ दॅट 60 केसी ज्यो आमच्यो वाडल्या न्ही त्यो नॉर्थ गोवाक 52 केसीस अँड साऊथ गोवाक 8 केसी. सो नॉर्थ साऊथ गोवा इज जस्ट दॅट वास्को, सदांचो वास्को, कोर्तालीम आनी मडगांव ह्या एरियान जाल्यार मदीं त्यो थोड्यो हांगा जाल्यो त्यो काणकोणा जाल्या त्यो. Main reason for the North Goa to increase were maximum cases increase. The 17 confirmed cases were in Mapsa, and Mapsa the reason is at IDC, Kharaswado आणि खोर्ले हे दोन एरियान खूप रेंटेड पॉप्युलेशन असा, मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. IDC खूप मायग्रंट्स असा, सो दॅट कुड बी वन ऑफ द कॉज. देन वी हॅड इन कोळवाळे वी हॅड इन्क्रीज बिकॉज ऑफ मेनली इन वन एरिया, थिवी एरिया. थिवीन थंय पयलीं म्हणजे कन्स्ट्रक्शन, लॉट ऑफ कन्स्ट्रक्शन इन स्मॉल एरिया. इन द होल ऑफ थिवी देर आर मोर देन अबाउट 40 काय 45 constructions, big construction. So lot of migrants are there, lot of migrant settlement areas there, lot of scrapyards are there. This could be one of the reason, because scrapyards असा तांकां आमी सांगतात कितें म्हणून तुमचे सगळे ते रिसेप्टिकल्स कितें आसा भितर दवरा किंवा धापून दवरा. And all of a sudden in June we had lot of rains. So that could be one of the reason. And we had in Thivi scrapyards, construction site, migrant settlement area, Mapsa, Kharaswado rented populations, आणि IDC. मागीर आमकां साकळे थोड्यो केसी जाल्यो. साकळे जाल्यो म्हणटा त्यो हांगा कारापूर, हावसिंग बोर्ड एंड विठ्ठलापूर हांगाय खूप आमकां अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस आशिल्ल्यो. आणि देर आर लोकल्स हॅव गिवन देर हाऊसेस और दे हॅव घरां बांदल्या, म्हणजे तांकां रूम बांदून दिल्या. सो देर वॉज लॉट ऑफ कंजेशन, लॉट ऑफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. दॅट कूड बी वन ऑफ द रिझन. सो इन साकळे. देन इन सालिगांव, फॉर एक्झाम्पल, सालिगांव वी हॅड प्रॉब्लेम इन गिरी. गिरी वॉज इन द लोकल कम्युनिटी. ईच हाऊसेस वे पॉझिटिव्ह, देर वे बॅरल्स. सो थंय गिरी आमकां मागीर नोटिसीस दिवच्यो पडल्यो. सो दॅट्स वाय आय एम सेईंग कम्युनिटी शूड कम फॉरवर्ड. आतां प्रत्येक घरांनी द ब्रिडींग मेळटा, प्रत्येकाच्या घरान वचून आमकां जर तांकां ब्रिडींग दाखोवचें पडटा, डिस्ट्रॉय करचें पडटा, दॅट बिकम्स टू मच स्ट्रेस ऑन आवर हेल्थ फंक्शनरीज. सो गिरी ते जाले. मागीर आमकां हांगा खंय तें पिलेन जाला. पिलेन म्हणजे PDA कॉलनी ऑपोजिट मॉल दी गोवा. So in that also there are a lot of housing societies, and housing societies and कितें जाता, खुबशे फ्लॅट्स, घरची लोक कामाक वता, फ्लॅट्स बंद आसता. Inside we are not able to check whether there are flower pots, the plates under the flower pot positive आसा काय ना, मागीर तांचे भितर कितें मनी प्लांट्स आसा ना. So we got when the cases come positive, then we can enter the houses in the housing colony and we can check for breeding. So ते जालें. So all these reasons increase the cases this year. And Parvarim also we had the same thing about housing societies. So हे नॉर्थ गोवान आमकां हे सगळे प्रॉब्लेम आढळले. आणि जून महिन्यान एकदम पावस खूप जालो आणि खंय खंय ताणें रिसेप्टिकल्स आमचे भायर जे लोक आसा, म्हणजे इन द सब सेंटर वॉर्ड वायज आवर हेल्थ वर्कर्स आर गोईंग अँड कंडक्टिंग द सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह. बट प्रत्येकाच्या घरान, प्रत्येकाच्या फ्लॅटान we are unable to do it. So that could be one of the reason. And then end of June, since we thought the cases were increasing, we started issuing notices, and the notices I think has helped, because amka tance fullo amka paul ucholcho padlo na. We didn't have to write to electricity. More than 100 notices were given on these high risk areas. So that notices are to tell them that तांच्या घरान nuisance असा, which can lead to breeding, and breeding of mosquitoes will lead to transmission for cases. So we have given notices to those people who are sometimes very adamant. आता एक दोन मनशां म्हणजे आपण मागीर उडयता, घो ना घरा, घो येतकच उडयता, all those things are there, and our workers continuously go to see whether ते उदक उडयला काय ना, बॅरल रिकामी केला काय ना, फ्लावर पॉटच्या पोंच्यो प्लेटी उडयल्या काय ना. So we cannot go on going to the same people, and because of the few people, 1-2 people, the whole ward gets affected, because dengue is a thing which is a day biter and a domestic, peri-domestic breeder, and it causes clusters.
एकदम आमकां क्लस्टर जाता, आयसोलेटेड केसीस जायना. सो बिकॉज ऑफ 1-2 पर्सन वी कॅनॉट लेट द होल वॉर्ड सफर, म्हणून नोटिसीस दिल्ल्यो. बट आय एम हॅपी दॅट दे हॅव डन देअर वर्क अँड नाव वी आर नॉट फायंडिंग. सो आय एम होपिंग that in the month of July, all these causes which gave us increase in cases, देवतल्यो म्हणून. So that is my this, and that is I'm hopeful. And So these heavy rains will help. heavy rains usually help in the sense that it flushes off the breeding. But we have to be very careful when the breeding stop, the rain stop. कित्याक खंय पावसाचें उदक आटकलें, आमी सुद्दां आमच्या घरच्या भायर पोरसांत बी फिरूंक वचना कित्याक पावस पडटा. पण पावस सोंपल्या बरोबर वी हॅव आफ्टर 7 days वी नीड टू विजीट our garden or our whatever flats, whatever water collections are there, and remove the water stagnation. So this month, in the month of June, there was sudden heavy rains. Last year we did not have heavy rains in June. जुलयान भरपूर पावस पडलो आनी मागीर तो स्कॅटर्ड जायत गेलो. पण ह्या वर्सा आमकां जुनानच्यानूच खूब पावस पडलो. एक्चुअली वर्कर्स हॅड वर्क व्हेरी हार्ड फ्रॉम अप टू मे पर्यंत भरपूर काम जाल्लें आनी लेटर ऑन इट वॉज जस्ट रेन्स. आनी स्क्रॅप यार्ड्स विजीट केल्ले आशिल्ले, आमी हावसिंग कॉलनीज विजीट केल्ले आशिल्ले. बट स्टील वी डू नॉट गेट दॅट सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, अँड दॅट्स वाय वी हॅड टू रिसॉर्ट टू द नोटिसीस. पेपर जे हें हाडटा कन्फ्युजन करता ते तांकां चॅक केले सगळ्यांक पेपरान. लेबर्स पॉझिटिव्ह येतकच ते ऍडमिट जाता. एक्चुअली इवन द कॉन्ट्रॅक्ट, दीस इज रिगार्डिंग नॉट हेल्थ कार्ड न्ही. हेल्थ कार्ड आमी दितात कोणाक मलेरिया खातीर. That is a screening for malaria and giving them, issuing them health cards. But dengue, they come with fever. आणि ते fever घेऊनच खुबशे आता maybe for this Karaswado and the construction site TV, ते जोरगन येता. Our neighboring state, because even I think there is some high level meeting in Delhi regarding this increase in cases all over India. So they have asked us, आमची त्या मानान आमच्यो केसी व्हडल्यो ना. सो ताणें आमकां विचारला तुमी कितें कितें एक्शन्स घेतले, what is our status now. So that I have sent today. कर्नाटकाने वाढल्या. सगळ्या आमचे neighboring state, all the states have, the cases have increased. This year the cases have increased. So Goa is one part of the India, is one of the states. So there are also cases. But then I'm hoping, after taking all these actions, I'm hoping that I'm very hopeful also that next month the cases will come down with all the actions which we have taken. Last year परस ह्यो केसी last year amka we had about we had 25 cases in the month of June, and this year we have 60 cases, and our concentration is on this North Goa. And North Goa, usually South Goa is much better in the sense, and also in the sense that amka 2022 we had in 2022 we had a upsurge. We had an upsurge of chikungunya in the south. नी मडगांवच्यान स्टार्ट जालें, मागीर खूब वाडले आमचे 108 केसीस जाल्ल्यो. सो बिकॉज आफ्टर दॅट इट हॅज स्कॅर्ड ते चिकनगुनिया खातीर सेम ब्रिडींग एरियाज आर द सेम. सो इवन कम्युनिटी सपोर्ट वी आर गेटिंग, बिकॉज चिकनगुनिया इज वन थिंग वेर द पर्सन सफर्स फॉर अ लॉंग टायम. तांचे जॉयंट्स दुखता, स्टिफनेस आसता, काम करूंक वचूंक मेळना. सो द पीपल हॅव ऑल्सो सफर्ड द चिकनगुनिया सिम्पटम्स. आणि आमच्या लोकांकूय खबर आशिल्लें कितें म्हणून अशें जावंक शकता. सो दे साऊथ गोवा मोर ऑफ प्रोएक्टिव्ह वर्क वॉज डन. इवन नॉर्थ गोवा वॉज डन, बट इन द नॉर्थ गोवा देर आर मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. नॉर्थ गोवान खूपच इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आयले म्हणटकच मायग्रंट सेटलमेंट एरिया येता, रेंटेड पॉप्युलेशन्स येता. सो ऑल दीज आर कंट्रिब्युटिंग टू द इन्क्रीज इन केसीस. And migrant settlement आयले की ताजे हे येता unsafe water storing practices. So all these things have accumulated in the north, whereas south it is much better because there are less of migrant settlement there, except for Kortali and Vasco maybe. We do not have that much migrant settlement area in the south. So that could be the cause. So I'm hopeful, and I'm also requesting सगळे लोकां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता कितें म्हणटा तांणी आपले घर, आपल्या घरा भोंवती, आपलो फ्लॅट उदक साठूंक दिवचें न्ही. And one more thing I want to tell is please come to the health centers immediately if you have fever. So आमी ते टेस्ट करतात. आनी जर जाणटी आसा किंवा भुरगीं आसा किंवा लोक जांकां कोमॉर्बिडिटी आसा, जांकां प्रेशर, डायबिटीज अशें कितें हार्टाचें आसा, ताणें रोखडेंच येवचें, वेळ काडचो न्ही. आनी प्लीज टेक केअर ऑफ द वॉर्निंग सायन्स, because we do not want any unfortunate incidents.
आता वॉर्निंग सायन कितें जोर देवना, ओकूंक येता, पोटान काय उरना, लूज मोशन जाता किंवा पोटान दुखता, आंग थंड पडटा, प्रेशर डावन जाता आनी लास्ट म्हणटा ते ब्लिडींग जावप, नाकांच्यान तोंडांच्यान ब्लड येता. सो डोंट वेट टील दॅट. इफ द फीवर इज नॉट कमिंग डावन, ओकूंक येता, प्लीज रोखडे येयात. सो वी डोंट वॉन्ट एनी फॅटिलिटी टू हॅपन.